umupira gutebekaniza bujuri yasahimbisubwe hamwe na Radio West ukwenda kugarura abantu abatwirino bagira Radio West hamwe na Vision Group yona iyi Radio West guhangwire na gore mu harabusha umupira gwayigujire kwera Radio West tirengana magore mu harabusha kandi teberwe shino mu cweka cyo kubanza dachika chamunonga ngo mugeze dachika twazikosa kana mpira gwawe mwarzire gora rajitera mu dachika mu first half mu cweka cyo kubanza kujira mpira kana goreba mpira bayo wadibyo mwazana mpira mu mwatire kamani katipe sanadi yastu mkwatine amuzane ko nego mbora itabantu bangara mana kutanga bakwatanisha kandi mwatsemeza munonga ahubwo umuntu nurahara asenye cyo mwatkorera umupira ikigendero cyakire cyo kunuranyisa abantu babukanga hamwe n'abahagize ba TV West na Radio West kandi n'ikendero cy'amani tukubeta twetebekanize kinihiro cyitu bigurampata tongero kubeta nge ebirabi na mushanju kwa mushanju cyo baturika cyeka abantu basimire Radio West kubatayira kandi baragana so kuyijo mu kinihiro rwigurampata umukazi yakora surprise mu dakika yitano yateba first goal nase yakora winning goal the whole match nangita amakasende twakabitira kuzo mu kinihiro bwenu twetekatechere senda yitijile esa yona ebironto manya ukwezi kwanza kwa kutika badorika cyegarayo okuzakuze myaka 25 think stwara muke kintu cyo kuzana icyo kubanza neco kureberaho umbanza wo kuraninga business no koremero moyo buhereza kugira ngo nobasa kugikora ubwire bwingi kandi egume eri business nungi Julius Ahire Radio West y'Kinihiro kandi nabwo yabasima habo kugira program zo kwegesa abantu konka yitwagiye kutandika kucenga mutu atandika kura Radio West nangu eine programs nyingi munonga ezo kwegesa ibyo kwingangirwa abahinge n'abarisa babukangano aro programa y'ingoma yangu nayo byo kurisa Radio West na TV West nizo media houses eche kana munonga kandi bimena nabo barundo yani Chindi nyenda kusima mwana Julius Ahimswe base kutente twaisha kwa Chirento muri Ngarama kandi nwe asponsoringa no mpiro gu cyabona umunyamazi yatorine kuja gukanga nose nifata nisengina katole zibiranye bose gasha ko Paulo turi yamureba kubona bari hapa benze gukora ni mugeze mugereze